wano Ahmad ibn Hanbal iwtiroyɗo ɓaawa maɓɓe on o wi tigi tigi on joni kanko si tawi julde nden ko julde feññintende jangin on e mu'um haray koye o tigi suuɗu bismillahirrahmanirrahim on feññina alhamdulillahi rabbil alamin on si tawi ko julde suuɗetende jangin on e mu'um haray o ti yo jangu bismillahirrahmanirrahim on o dallinori wonde hadis mo nulaaɗo maaki wonde kala golle moƴƴe ɗe fuɗɗoraka bismillahirrahmanirrahim haray hiɗe bona ma baraji majje no uyto ɓe wi'i wonde julde nden ko jeyande e golle ɓurɗe mawnude ɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum ɗo woni ko yowiti e yeddodiral karama ko ɓen fi bismillahirrahmanirrahim on haray noon enen ɓurɓe ɗuurude ɓen jangay bismillahirrahmanirrahim on ka fuɗɗode fatiha haray wona malikiyankoɓen ɓe jokki ko shafiyankoɓen yo ɓe andu ɗum kadi haray farilla jowaɓo on ka julde ko waɗugol ruku on jeegaɓo on ko ɓantagol e ruku on jeeɗiɗaɓo on ko sujjoygol sujjira tiinde nden e kinal ngal jeetataɓo on ko ɓantagol e sujjugol ngol jeenayaɓo on ko jooɗagol hakkunde sujuddeje ɗen sappo on ko deeƴugol e golle muɗum ɗen deeƴugol si ɓantike e ruku on deeƴa waɗa yankinaare sujjugol ngol fuu golle ɗen fuu haray wotino deeƴi no waɗi yankinaare e muɗum sina ɗum haray o bonnay farilla sabu deeƴugol ngol ko farilla sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɗen andi oya sahabajo arnoɗo naati tawi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no ka juulirde wiyeteɗo Rafi ibnu Khallad o hewti o juuli darɗe ɗiɗi tawi ko o juulata kon no yaawi haa tawata a wawata deeƴude e ruku'u ma o ɓaɗɗe sujuudu himo hawja tum ɓay o gayni o salmini o ari o tawi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o salmini nulaaɗo maaki yilto juula sabu a juulaali taho o warri noon laabi tati nulaaɗo sayi o ari o salmini nulaaɗo o nulaaɗo maaka yilto juula sabu a juulaali taho on sayi o wi nulaaɗo tindina on sayi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki e nder tindinoore ko ɓe tindintamo kon ɓay hewti ka ruku'u ɓe maaki summa arka hatta tatma'inna raki'an summa arfa hatta ta'tadila qa'iman summa asjud hatta tatma'inna sajidan summa arfa hatta tatma'inna jalisan haray hollugol wonde deeƴere nden e yankinaare nden ko farilla nulaaɗo yamiri mo si a ɓantike e ruku'u on ɓanto feewa haa deeƴa sa sujja deeƴa sa ɓantike e sujuddere nden jooɗoɗa deeƴa deeƴere nden holli wonde yamirore nulaaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam oɗo holli ɗum ɗon ko farilla amma argol juulo hara sendidira hakkunde ruku e sujuudu no hawja ɗum ɗon haray ko bonnugol farilla si wi ɗon haray ko salmingol ngol salminago arano ngon ko farilla gonɗon yaltinta juulowo on e nder julde nden haray konngol ngol ko assalamu aleykum wa rahmatullahi si tawi oti watti wa barakatuhu on kadi haray hino dagi ka sengo ñaamo soti watti assalamu aleykum wa rahmatullahi ka sengo nano gonɗon ko sunnawo gonɗon kadi haray no dagi si iwi ɗon haray ko jooɗanagol salmingol ngol nayoti salmin no turi ma no dari haray jooɗanagol salmingol ngol ko farilla si wi ɗon kadi haray ko rewnindirgol hakkunde ɗi farillaji ɗo ɗum ɗon kadi haray ko farilla yo nawoti ara fuɗɗora assalamu aleykum hikka allahu akbar warra no yiɗiri wo bewoti warra no nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon no islam yamiriri noon haray ɗiɗo woɓɓe no lintiɗi ko farillaji 13 woɓɓe no uyti 12 woɓɓe no waɗi 14 kono fo ko farillaji joni si neɗɗo acci gootel e ɗiɗo o farillaji haray koyo o yiltito o golla farilla mo acci on haa o gayna si o lanni o hewti ka o salminta o sujja si o salmina ma si o salmini o sujja no gerdi o kono noon haray ko be farilla mo acci on o watta mo ko ɗum si julde makko nden si sella ɓe andino laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe juuluno darɗe ɗiɗi hari ko farilla juuleteɗo darɗe 4 e muɗum ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe salmini on say ɓe fuɗɗi yaltude goɗɗo goo wi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi julde nden uytanoma ka a falji
nulaaɗo maaki nde uytaaka mifal jaali kono ɓay ɓe landitike sahaabaaɓe luttuɓe wonnooɓe ɗon ɓen ɓe maaki he nulaaɗo ko ɗiɗi dey juuluɗaa on say nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiltitino ɓe juuli ɗeya darɗe ɗiɗi ɓe addi ɗe haa ɓe gayni ɓe sujjisi ɓe salmini filla e ɓurɗo tiiɗude on ko ɗum wi'i woɓɓe goo noon wi'uno ɓe salmin haa ɓe gayni ɓe sujji haray ko ɗum ɗo woni farillaaji julde nden amma sunnaaji julde nden haray kanji kadi hiɗi ɗuuɗi haray hino woodi e karamokooɓe jantiiɓe sunnaaji ɗin woɓɓe wi'a goɗɗi ko sunnaaji goɗɗi ko yiɗaaɗi jooni haray enen ɓayri fuu e muɗum ko fillaa ɗum immorde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jooni ko fillaa immorde maɓɓe ɓe waɗii ka nder julde kon fuu maa ɓe yamiri haray en kontay ɗum ɗon ko sunnaaji fanken goɗɗo noon si wimus ko yiɗaa ɗum goɗɗo wi ka sunna ara en konti fof ko sunna sabu fof e muɗum ko ɓaynulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi maa ɓe yamiri si woɓɓe wi'i ko sunna woɓɓe wi'i ko yiɗaa ɗum fecce tati feccere aranere nden ko sunna waɗeteeɗo ade julde nden feccere ɗimmere nden ko sunna waɗeteeɗo e nder julde nden feccere tammere nden ko sunna waɗeteeɗo ɓaawo julde nden amma sunna waɗeteeɗo ade julde nden ko sunna noddinaandu e sunna darnaandu noddingol e darnugol ngol ko sunna kono ko sunna jokkondirɗo e julde nden kono ko waɗeteeɗo ade julde nden haray si tawi darnaandu ndun darnaama haa gaynaama yimɓe ɓen immike haray ɓe wi aqamaha allahu wa adamaha tabiti wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakayno wonde si tawi darnaama haa gaynaama ɓe maakayno aqamaha allahu wa adamaha allahu ñiiɓini darnde nde julde nden en torike mo yo duuminde kadi e dow julɓe ɓen si iwi ɗon en naatay sunnaaji wonɗi ka nder julde ɗin sunnaaji wonɗi ka nder julde ɗin go'o on ko du'a udditorɗo on ka julde du'a udditorɗo on ka julde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari si ɓe habbiri ɓe deƴƴitayno seeɗa si ɓe fuɗɗo janngugol sahabaajo goo landiiɓe ko honɗum janngataa ɗon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki mi janngay اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ko du'a mo ɓe janngayno imamul bukhari e muslim fof no yaltinimo du'a goo kadi no woodi mo ɓe janngayno mo imam ahmad filli ɓe maaka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka oɗo kadi ko du'a mo ɓe janngayno siɓe uddi fuɗɗo janngugol ɓaawo habbirgol ngol haray ɗiɗo ko sunnaaji jeyaaɗi e sunnaaji fuɗɗorteeɗi ɗin aray en darata ɗo ka kaset meɗen arano en fuɗɗitoto sunnaaji wonɗi ka nder julde ɗin ka kaset ɗimmo inchallah assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim musidɓe julɓe haray ko ne yewtude en haa jooni ko elhaajo ceerno amadou sow haray hiɗen yewtude fiitugale islam ɗen joyi haray hiɗen ka kasetun ɗimmum hiɗen yewtude fi sunnaaji julde ɗin ka kasetun aranum en yewti wonde sunnaaji julde ɗin no fecca fecce tati feccere goo ko sunnaaji waɗeteeɗi ade julde nden wona darnaandu ɗum e noddinaandu ɗum feccere goo ko waɗeteende e nder julde nden feccere goo ko waɗeteende ɓaawo julde nden en fuɗɗike feccere waɗeteende e nder julde nden ɗum ko du'a janngeteeɗo on si oti habbiri ɗo e oti fuɗɗo janngugol en janngi du'aaji ɗiɗi sino ɗum woodi goɗɗi goo kadi kono en daroto ɗon si oti gayni janngol ɗin du'aaji ɗiɗi haray o jannga o wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o jannga noon fatiha on haray no jeeya e sunnaaji ɗin kadi janngugol aaya ma simore ɓaawo janngugol fatiha on ɗum ko sunna no jeeya e sunnaaji ɗin ka julde kadi wi'ugol juuloowo on sami allahu liman hamida so gayni ɗum haray mo waawiide kadi allahumma rabbana walakal hamd mo waawiide kadi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih
haray ɗum ɗo fuu ko sunnaji nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam tabiti wonde ɓe waɗi. No jeeya e majji kadi wi'ugol subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi laabi tati haa yeeso si o tigi waɗi ruku'u on o tigi ñoƴƴi koppi ɗin. haray nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri ɗum ɗo tentini nde aya o ɗo jippino ka Allah dalno fasabbih bismi rabbikal azim. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki waɗe ɗiɗo ka ruku'uji moɗon. Allah dali subun hin inde joomi maɗa mawɗo on. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki waɗe ɗum ɗo ka ruku'u moɗon. e wi'ugol kadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi iw laabi tati haa yeeso ɗum ɗo kadi ko sunna si o tigi sujji. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓay Allahu jippini aya sabbih isma rabbikal a'la on. nulaaɗo maaki waɗe ɗum ɗo kadi ka sujuddeje moɗon. haray ɗum ɗo kadi ko sunna. no jeeya e sunna on ka nder julde kadi waɗugol jungo nyaamo ngon e dow jungo nano ngon ka fewndo ɓernde ko ɗum wi'ete ñobbugol juuɗe ɗen. haray ɗum ɗo kadi ko sunna nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko non ɓe juuliri sahaba ɓen ko non juuliri. haray malikiyankoɓe no fonta juuɗe ɗen ka julde hiɓe dallinori maako sayyidina Malik ibn Anas o maakino nyandego himo landa fi fontugol juuɗe o maaki ella ala e muɗum. kono noon sa ndaari deftere makko wootere nde o windi nden wi'etende Muwatta a Maliki nden a taway kanko on tigi tigi on ko ñobbugol juuɗe ɗen woni ko o janti e muɗum hadisaji ɗiɗi ɗi o windi nder ton ɗin. haray en wi'ay laawol makko ngol tigi tigi on ko ñobbugol juuɗe ɗen hay si tawi non o wi'i ella ala e fontugol ngol haray yimɓe ɓen yo wattan yili. si iwi ɗon kadi habbiraali egginayɗi ɗin immorde e golle heɓi e golle. habbiraali egginayɗi immorde e jooɗagol heɓi e daragol Allahu akbar juɗin fuu sona arano ngon ɗum ɗon kadi haray ko sunna jeyaɗo e nder julde nden. si iwi ɗon kadi haray ko tayya arano on. tayya arano on kadi ko jeyaɗo e nder julde nden. tayya sakkitoro on kadi ko jeyaɗo e nder julde ko sunna jeyaɗo e nder sunnaji julde nden. jooɗanagol tayya arano on kadi ko jeyaɗum e sunnaji ɗin. amma jooɗanagol tayya ɗimmo on haray ɗum ɗon ko farilla wono yewtirno ɗen noon ka farillaji julde ɗin. haray konngol tayya on tigi ɗum ɗon kadi ko sunna. haray tahiyaji ɗin kadi hiɗi ɗuuɗi sifaji muɗum jangete ɗin no ɗuuɗi. haray e nder majji wi'ugol attahiyatu lillah wassalawatu tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. hoti no waawi darade ɗon ka tayya arano. tayya ɗimmo on o tigi no waawi ɓeyditude. fillayeji go kadi no woodi attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. ɗum noon kadi ko fillaye go tabituɗo selluɗo. ka tayya ɗimmo non haray o tigi no waawi ɓeydituɗo on ko wiyete salatul ibrahimiya kon. haray salatul ibrahimiya on ko wi'ugol allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. haray o tino waawi ɓeyditugol du'a ɗon kadi tabituɗo e morde nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam si o salmina. o tino waawi wiide allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghram. o tino waawi wiide allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. haray ɗiɗo fuu ko tayyaji ɓeydito ko du'aji ɓeyditorteɗi ka tayya ɗimmo ɗo yo o tigi salmin. haray no jeya fahin e sunna wonɗo e nder julde nden feññingol nokkeeli feññinteɗi ɗin e mu'um e suuɗugol nokkeeli suuɗeteɗi ɗin e muɗum. wano julde futuro e geeƴe e subaka feññingol ɗon ko sunna. wano julde fana e alansara suuɗugol ɗon ko sunna. wano suuɗugol darnde sakkitiinde nden ka futuro e darɗe ɗiɗi sakkitiiɗe ɗen ka geeƴe ɗum ɗon kadi ko sunna. no jeya e sunna wonɗo ka nder julde on kadi
nde o tigi no wi'a Allahu akbaru arano on o towna juuɗe ɗen haa fewndo balaaje makko ɗen ma fewndo noppi makko ɗin haray ɗum ɗon kadi ko sunna jeyaaɗo e nder julde nden no jeyaa e sunna wonɗo e nder julde nden kadi wi'ugol si oti jangi fatiha on haa gayni wi'a amina haray ɗum ɗon kadi ko sunna tentuɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ɓe waɗi no jeyaa e sunna wonɗo e nder julde nden kadi juutingol darɗe juuleteeɗe ɗen ka subaka hawrina fana on e geeƴe on raɓɓinɗina seeɗa alansara on raɓɓinɗina buy futuro on haray ɗum ɗo kadi ko sunna jeyaaɗo e sunnaaji wonɗi ɗin ka nder julde haray salmingol ɗimmol ngol salmingol aranol ngol ko farilla ɗimmo on termin fengonanongon kadi ko sunna tentinɗo anndaɗo fewndo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo ɓe waɗi haray hino jeyaa e sunna kadi e nder julde nden janngugol unuutu on non haray karamokoɓɓen hino yeddondiri seeɗa fii muɗum haray googo on tabiti wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jangi unuutu e nder lewru hari ɓe haɓidude e heeferɓe wi'ete gabiilaaji ɗiɗi oya gabila no wi'e gabilatu zakwana oya no wi'e gabilatu ri'lin ɓe seenno haɓugol e ɓeeɗo hari ko heeferɓe siccuɓe ñaaɗuɓe tampimɓe julɓe ɓen e nder ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɓata ɓeeɗo kon fuu hari farillaaji ɗin e nder majji lewru ndun fuu hari ɓe jangude unuutu on si ɓe jangi unuutu on kamɓe hari ɓe jangay du'a on ko woni unuutu ko du'a ɓe janga du'a on ɓe feññina ɓaawoɓe ɓen wi'a amina e farillaaji ɗin fuu si ɓe hewti ka darnde sakkitorde e nder farilla on ɓe waɗi ruku on ɓe ɓantike ma ade ɓe waɗude ruku on ɓe janga du'a on ɓaawo ɓe wi'a amina joni noon ɓay lewru ndun timmi haray ko ɓuri heewde e ko filla kon wonde ɓe accituno joni noon sahaba karamokoɓe arɓe ɓaawoɗoɓe wano imam malik wano imam shafai wano ahmad ibn hanbal wano abu hanifa ɓe yeddondiri seeɗa fii o unuutu ko honto o watte joni tabiti wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi unuutu on wano abu hanifa e malik ɓeɗo inni joni unuutu on yo waɗe ka julde subaka ɓe haldi ɓe fotti ɗum kono ɓe yeddondiri seeɗa wano abu hanifa e jokkuɓe ɗum ɓen kamɓe ɓe waɗa unuutu on ɓe wi imamon yo jangu feññina ɓaawo ɓen jaɓa amina wano malikiyanko ɓen ɓe inni joni fo yo jangu imamu o ɓaawo fo janga e gundo wano ahmad ibn hanbal o inni kanko tigi tigi on unuutu on yo waɗe ka witirire si imamu si tawi julɗo o juuli witiri jemman ha o gayni haray ka sakkitode so jangi qul huwallahu ahad e falaq e naasi haray yo jangu ɗon unuutu makko on ko ɗum waɗata ko ɓuri heewde si en yi'i wano no juule makka si imamum hewti ka witirire ɓe waɗay ɗon du'a haray ko ɗum ɗon woni unuutu jokkuɓe imam ahmad ibn hanbal ɓen wano yimɓe makka ɓen wano imam shafa'i kanko o wi'i wo tigi tigi on nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tabiti ɓe waɗi unuutu on e nder lewru joni noon ɓe acciti wo ko waɗi sabu ɓe waɗi o unuutu ko sabu ɓe hawrodiri e yimɓe heeferɓe tampimɓe julɓe ɓen ɓe heɓi tampere sattunde e haɓugol ɓeeɗo ɓe wi si julɓe ɓen heɓi sifa nden tampere ɗon haray yo ɓe waɗu unuutu e nder waɓutuji ɗin fof amma si ɓe heɓali sifa nde tampere ɗo haray yo ɓe accu ɗon waɗugol unuutu on haray ko ɗe pehe ɗo tati woni ko yowiti e unuutu on haray noon ko ɗum ɗon woni ko tabiti wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi mo waɗi no moƴƴi haray ko ɗiɗo woni jeyaaɗi e sunnaaji jeyaaɗe nder julde nden ɗin amma noone tataɓo on ɗum haray ko sunnaaji yowitiiɗi e julde nden kono ko si tawi salminaama ko arayɗi ɓaawo salminaango ngon haray ɗin ɗon kadi si o tigi salmini tabiti wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakayno astahfirullahi laabi tati si ɗon feƴƴi ɓe maaka allahumma anta assalam wa minka assalam wa ilayka assalam tabarakta wa ta'alayta ya zal jalali wal ikram ɓe maaka ɗum ɗo tabiti ɓe maakayno allahumma la mani alima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa dhal jaddi minkal jiddu oɗo kadi ko du'a mo ɓe waɗayno tabiti kadi wonde ɓe maakayno
allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Sidon feƴƴi tabiti wonde ɓe jangi ayatal kursiyu. Sidon kadi feƴƴi haray ɓe jangayno ma ɓe yamira yo jange subhanallahi laabi 33, kañumma alhamdulillahi laabi 33, allahu akbar laabi 33. ɓe timminira temedere nden la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. haray wona wonde noon ko be o tigi ardindira ni no mi wiri ɗo ni o tino wawi adorde ɗum ɗo sakkitora ɗum ɗo, kono ɗum ɗo fof ko sunnaji tabituɗi wonde no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewtiɗi ɓaawo salmingol maɓɓe. siwi ɗon en aray yewten fii ko aña piiji añaaɗi e julde nden, sabu no woodi piiji go'o haray juulowo on si o waɗiɗi ko ɓuri heewde kon haray hiɗi aña e julde nden. ko woni noon ko aña ka sari'a ko hunde nde tawata ko accugol ɗon ɓuri moƴƴude e di gollugol. siwti noon golli tawi wona annuye tun tewagol golla haray o tigi heɓata junubi, kono siwti tawi ke annike golli no andi ko hunde añande haray otino heɓa junubi e muɗum seeɗa inchallah. no jeeya e ɗin piiji añaaɗi ka nder julde yeƴƴitagol yiila hoore muɗum ma ndaara kalkalkita gite muɗum ɓanto uggino hara ɗum ɗo ko jilande nde seytane jiloto neɗɗanke e nder julde makko wano no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiɗi noon ɗum no aña. ko wano noon kadi fijugol waɗugol fijindaaru e nder julde nden, wano ñoƴƴugol keeki, wano kottingol kolli, wano memugol kaaƴoy fondindira e ko nanditata e muɗum, kala hunde nde tawata hinde sokolinamo nde yejjintinamo julde ko woni e muɗum kon haray ɗum ɗo ko aña ɗum ko wona ko haani wadde. ko wano noon juulugol kadi hara neɗɗo no juula kono hino duñodira e makko yaltugol bawle ma soɓe ma ko nanditata e muɗum. si tawi ko duñodirta e makko kon woni sabu o wawali timmingol farillaji ɗin ka julde hara julde makko nden sella. amma noon si tawi no muusa mo tun seeɗa kono wawi timmingol farillaji ɗin e nder julde nden haray on say julde nden hino dago e hoore hino aña. no woodi noon piiji goo kadi ɗi tawata si neɗɗo o acciɗi bonna julde, si o acciɗi ma o golliɗi hara hiɗi bonna julde nden. e piide misal si neɗɗo acci farilla o wawali hewtitagol on farilla ɗon e nder julde makko nden o moƴƴintina farilla on wano wirno ɗen noon ka farillaji haray julde makko nden boni. ko ɗum waɗi oya mo wino ɗen o ari o hawji o juuli o timminali sujuddeje ɗen o timminali farillaji ɗin e nder julde nden o artun o salmini nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki mo yilto juula sabu a juulali ɗum timmini farillaji ɗin timmali e nder julde makko nden. si juulowo ɓeyditi e nder julde makko nden kadi yeru embere nden julde ɗon fuu. piide misal o juula subaka ɗoyo o juulu ɗiɗi o salmina, o juula nayi o salmina, haray juulugol makko nayi on o ɓeyditi yeru julde nden. fana on o juula jeetati o ɓeyditi yeru julde nden haray ɗum no bonni julde nden few koyo fuɗɗito. no bonna julde neɗɗanke juulowo kadi ñaamugol ma yarugol ma yewtugol yewtereji ɗi tawata wona moƴƴintinayɗi julde nden, wano wi'ugol subhanallahi so imam falji ma ko nanditata e muɗum. ɗum ɗo haray julde neɗɗanke gorko e debbo fuu haray boni. laaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki inna fi salati la shughlan, andeno e nder julde ko sokolinta jeyaɗo juulowo haray na waɗugol sifaɗi piiji. hino bonna julde jeyaɗo wonɗo e juulude kadi jalugol jaleɗe tiiɗuɗe kenkita karama ko ɓen fof no fottani wonde ɗum ɗon bonnay julde makko nden. bonnata noon salligi makko on e hoore ko jicci kon haray o fillitoto julde nden o fillata ko salligi on. no bonna julde juulowo fuu kadi bonugol salligi makko on ma bonugol tamamuye makko on en jangino ko honɗum bonnata salligi kon ɗum bonnata tamamuye. si tawi ɗum ɗon boni salligi on boni ma tamamuye on boni haray on say julde makko nden boni. fi honɗum fi julde nden ko sarti sellugol fi laaɓal ngal kan salligi on e tamamuye on ko sarti sellugol julde nden. si tawi noon sarti on boni haray ko lutti kon kañum kadi boni. haray no dago noon wonande juulowo on tentinin simo juulidude e goɗɗo
haray hino daganomo si o ya falji wi'ugol subhanallah sifa ɗum ɗon ɓay haray wona ko bonnata ko andingol munde o falji fi o fallito haray ella laye muɗum haray bonnata julde nden kadi wono wargol mboddi ma yarere fi hon ɗum fi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki e hadis ɓe maki uqtulul aswadayni fi salah alhayyatu wal aqrab ɓe maki ware ɓaleji ɗin ɗiɗi e nder julde nden ko wonɗi woni ɗin ɓaleji ɗiɗi ko mboddi ndin e yarere nden si on yii ɗum e nder julde nden ware sabu haray ɗen golle ɗen no yaafa ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko yamiri sen yimi ɗon en aray yewtugol seeɗa fii ko yowiti e sujuddeje yejjitugol ɗen sujuddeje ko ɓe wiyata sujudu sahawi kon si tawi neɗɗo falji seeɗa e nder julde makko nden o yejjiti o ɓeydi ton golle seeɗa ma o uwiti golle seeɗa haray sariya on no newnanimo yo o sujju sujuddeje ɗiɗi waawayɗe moƴƴintinandemo nden faljere nde o falji ɗon sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe tigi ɓe warri noon tuma nde ɓe faljuno ko yewtunoɗen ɓe juuli darɗe ɗiɗi hari ko farilla juuleteɗo darɗe nayi woɓɓe wi ko fana woɓɓe wi ko alansara hari ko juuleteɗo darɗe nayi ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe salmini ɓay ɓe andinama wi'eteɗo dul yadayni on o wi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde o falji nulaaɗo artuno juuli ɗen darɗe ɗon ɗiɗi ɓe sujjuno si ɓe salmini wi'ugol ɓe sujjuno si ɓe salmini on imamul bukhari e muslim hiɓe filli fillayego kadi no woodi won wi'uɗo wonde ɓe salmin haa ɓe gayni ɓe sujji amma sujjugol ngol haray no jeya e karamokoɓe wi'uɓe sujuddeje ɗen fuu ko ade o tigi salminde woɓɓe kadi wi'i sujuddeje ɗen fuu ko ɓaawo salminago wona malikiyankoɓɓen kamɓe ɓe wi'i si goɗɗo ɓeyditi e nder julde nden yo o salmin haa o gayna o sujja si goɗɗo uyti e nder julde nden yo o sujju haa o gayna si o salmina so o jillindiri hakkunde uytugol e ɓeydugol e nder julde nden kadi haray ko yo o sujju si o salmina haray feere maɓɓe nden ɗo no jeya e pehe ɓurɗe moƴƴude ɗen so yiwi ɗon yewtay fii julde jama on julde jama kañum kadi ɓaawo en yewti fii sartiji julde nden e farillaji mayre on e sunnaji mayre on e ko bonnata kon haray no haani ka yewten fii julde jama on gogo on no heewi e jama julɓe fewndiɓe hande ɓen welsindotoɓe yahugol juulugol julde jama e hoorele julde jama ko hakkunde waajibi farilla mawɗo waɗɗiɗo kala gomɗinɗo mo tawata haɗatamo haɗali mo nganto ngo sariya islam newni haray ko waajibi e makko yahugol juulidoya e julɓe ɓen fuu ka juulirde hiɗen andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe newnanano hay bunɗo on ronkugol yahugol juulugol wi'eteɗo abdullah ibn ummi maktum ko gorko ko bunɗo o arno o tawi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi nulaaɗo min komi bunɗo mi marako ɗowanmi min torike